En saparnya kuram gajuang machieng ni chononi mar kage kacha wa ikoni weche gimanyien maneyo machuok kende nyinga Lydia Okeyo. Maukuom jotelo ma Kupet ose okang mane jotendgi okaw mar chungo ng'anyo mar jopuonj apoya ma onge chenro malong'o mar winjruok gi jokanyo kapok ne gikaw okang makamano. Giyango ni ng'anyo gi pok orumo, gin kaka jopuonj pod gidhi nyime gi ng'anyo kaluwore ni onge winjruok mora mora manobetie e kind kod jotelo mamalo manyiso ni gichungo ng'anyo makamago. Dwachgi manomiyo gi ng'anyo bende giwacho ni pok ochopi. Telogo koro dwaro ni jotelo mosebudhe apisi ogwe tao ka tich mar kedo ne jopuonj bende koro tamogi. Prepared for this, and there's a lot of confusion from the parents, a lot of confusion from the institutions. As you are aware, most schools, as far as yesterday, they closed it down. They sent students home because there were no teachers in schools. But unfortunately, before the students could reach home, they are told now the strike is over. There's a lot of inconvenience that has been done to these parents, also to the teachers, because the teachers were not prepared, as my colleague has said. So we are very sorry for this, because we are not the ones who have caused this problem. It has been brought to us, to our doorstep, because the national leadership has failed. Mgomo sio kitu ya watu wawili. Mgomo sio ya Nazi Macharia na Kilo Misori. Mgomo ilikuwa ya walimu. Kwa hivyo mtu hawezi kukaa kwa kona na aenda ongea na mwingine na wakunywe chai alafu akuja asitisha mgomo. Hiyo ni kuchukulia walimu kama watu ambao hawajui haki zao, watu ambao hawajielewi na hawajifahamu. Huu mgomo ulitakana uendelee vile tulikuwa tumesikizana siku ya Jumapili. Na hata kama walikuwa wamesikizana na TSC jana, vile nimekufahamu, vile nimekufahamisha, haikuwa na shida hao kutujulisha kwamba tumeambiwa na mwajiri wetu hivi ndio ataweza kufanya. Kuhusu jambo hili watafanya hivi. Kuhusu jambo hili watafanya hivi. Sasa watueleza sisi kama National Governing Council member, nyinyi mnaonaje? Tuko na mtandao wetu ya kijamii ambao tunaweza tukatumia na tuweze tukujadiliana na tuseme ya kwamba ndio hawajaweza kufanya yale yote ambayo tulitaka, lakini wamefanya masuala kadha yale ambayo tulikuwa tumeitisha. Alafu tusikizane kama watu wazima, tuwapatie muda gani? Tupatie walimu wetu siku 2 au siku 3 waanze kujipanga kurudi shule. Mwalimu sio electrical switch ambao unaweka on na off. Jatend piny Kenya William Ruto pako winjruok mosebede kind piny Kenya kod piny mar China ka okoni winjruok makamano osejiwo weche ohala kokale gedo mar ndach reru manyasani kod piny e gwenge mopogore opogore thur kae. Kolose kinde romo mare kod jatend piny China Xi Jinping e kinde ni mano timo limbe mare piny China, Ruto luwo ni gedo mar ndach reru mawuok Mombasa nyaka Naivasha oyawo piny Kenya ok mane ohala ma otimo kod pinje mag Afrika ma ugwe to kata mana pinje mamoko mag Afrika. En achiel kuom jotend pinje Afrika moyuore romo mar jiwo tudruok e kind piny mar China kod pinje mag Afrika motisi ni FOCAC. 20th CPC Central Committee laying out a strategic plan for comprehensively deepening reform to advance Chinese modernization. Mr. President, under your leadership, Kenya is also pressing ahead in its economic reform and transition. China wishes to take the opportunities presented by the summit to further align our development strategies and take our comprehensive strategic and cooperative partnership to new heights. It is an occasion, Your Excellency, to thank you also for convening FOCAC, the all-important forum that brings China and Africa together. It is also an important opportunity for Kenya-China Comprehensive Partnership Agreement, a strategic partnership that is based on a people-to-people engagement framed on programs that are mutually beneficial between our two countries and based on mutual respect and trust. Kwadwoge pacho kanya koram gajuang jatendon bura mar Safina Jimmy Wanjigi okone serikal mondo miyowe thuolo Bob Jangi, Longtong Jamil kod Asmal Jamil manola go jumbe ariyo mokalo kod jok moko mowachore ni gin obila. Kagiloso kod ute fwambo, Wanjigi okone kalore kod nek makoch kod lal gi ji omiyo koro gibiro tero serikal e doho mar piny mangima mondo miyo duok penjo bende gikoni familia 12 osechopo kuomgi kayuak ne anyuola gi mayande olalgo nyaka sani pok giyudo.
The feeling of insecurity and fear it generates is not limited to close relatives of the abducted or the disappeared only. It affects each and every one of us. Abductions victimizes the families, relatives, friends, and victims and survivors like we have here. We have a young man here who was abducted all the way to Maragua. Koro wan wawacho ni jomotelo ne obilagi, commanders mag obilagi, wadwa donjonegi, to magi gin charges ma genuine. Jomotho gin joma otho mar adier, postmortem nitie, medical reports nitie, jomohiny wan gi medical reports magi, jok molal wan gi obi magi. Ji ochiko owito ngimagi ka jomoko adek dhi nyime gi yudo thieth masira mar apaya kata bang' yudo masira mar apaya mane otimre alwora ma Kisumu Ndogo e apaya ma Londiani Muhoroni e kar saa 8 odiechieng'. Kaluwore kod jalup ruoth ma Kapchebwe Gregory Kemei, masirano notimore kod tok trailer manochomo Londiani bayo tok wito brakes kendo owuok oko mar apaya tuomore kod matatu mane riko chomo Kisumu. Ji ochiko yangi ni owito ngimagi kanyo gi kanyo ka jomoko to yudo hinyruok. Nilikuwa natoka huku. Hii gari ilikuwa natoka huku na Nissan ilikuwa natoka huku saidi ya Moroni, ilikuwa inaenda Kisumu. Sasa idhan nilikuwa nimetoka huku. Sasa nikasikia nini lori. Nikasikia lori imekuja na nguvu. Sasa hii Nissan dereva mwenye alikuwa anaendesha Nissan akasema gai huyu mwenye lori anataka kutua aje. Deka kidogo ni maana hii lori imefinya Nissan chini. Mama mwingine akalia woi huyu mtu anatua aje, tunapeleka watoto shule. Sasa hii barabara imekuwa mbaya tangu miaka gani. Watu wa Shiango wamekataa kutengeneza hii barabara. Juzi basi ni watu hapa watu yote. Leo Nissan imeua watu yote. Watu wamekufa. Tunasema tutafanya maandamano kuanzia next week. Piny owacho igeno ni dhi reso atamalo 30 mag nyiewo mwandu mag sirkal kochopo higa manyien dwe mar achiel kosetiek keto yore nyiepo obed e yo manyasani. Kaluwore gi ler mogol kod duol matayo nyiepo KISM, giluwo ni matimore kinde moyangore ni baadhi mathoth okwako yore mag nyiewo mwandu mag sirkal matimore counties duto to kod piny owacho mamalo. Jaratije mar KIMS Kenneth Matiba olero ni tiyo kod yore manyasani madhitieko tiyo kod otese biro diyo ne mibadhi moseneno kuom thuolo malach. Kenneth omedo ni machiwo makoro chiwo thuolo ne duol mar EACC mondo omi omed mako jomibadhi e pacho kae. The procurement system is going to transition to an end-to-end process. What that means is that it is going to be paperless. So from the point of identification of needs in the public sector, to planning for them, to budgeting for them, to budget execution, contract administration, inspection and acceptance, and eventually delivery of goods, projects in the public sector is going to be automated. That is very, very key, because it has assisted many countries in the world that have adopted the same to save close to 30% of their public procurement spending. And it is also going to aid in reduction of fraud, which has been a challenge in some instances in the past. Kwa dhimbo mar piny Kenya orenje od bura mabumula Wanami Wamboka koro kone jotelo mawuok kimbo mar piny Kenya moromi ochik lwetgi ne sirkal mondo opognegi tije manosingnegi. Ang'miyo jatend piny Kenya William Ruto mbulu e yiero mokalo 2022. Koloso sirende e kar chung' od bura mabumula, Wamboka wacho ni alwora mar imbo mar piny Kenya e kama owinjore oyudie leo mathoth e sirkand manywanda ma Ruto sani oloso. Kata kamano okone jotelo mondo omi osir lwedo okang' mar Ruto obelo kweth makwedo sirkal mondo omi oti kode e piny owacho mare. Nataka nafasi ya Mluya pia iheshimiwe hapo. Na mimi nataka kumwambia rais, sisi kiongozi wangu Raila Odinga amesema tufanye broad based. Paka sisi makali tunateremsha kidogo. Tukupatie nafasi wewe kama rais wa Kenya, uongozi wa Kenya vyema.
Sisi tunataka kila jamii, kila region ipatiwe haki yake. Watu wa Western wameumia sana katika hizi regime zote. Tunaomba Mheshimiwa Rais, Wakenya waliongea na kauli moja. Wakasema hao watu wameshindwa na kazi, hawawezi fanya kazi. Wewe ukawafukuza wakaenda nyumbani kwa sababu hawawezi kufanya kazi. Mheshimiwa Rais, wachana na hao watu. Uko na option mingi sana ya Wakenya wengine ambao wamesoma, wako sawa sawa, wanaweza fanya kazi. Jatend migao malimbe Rebecca Miano jiwo oganda mapacho kama mondo mioti mlimbe kuonde rito le mag bunge mathurka kaka achiel kuom yore mag tego yuto mar sektano kendo oting'o malo uchumi mathurka. Kolose kinde limbe mare mokwongo kar rito le mag bunge ma Tsavo West kaunti ma Taita Taveta. Miano lero ne sirikal oseketo kenge mag tego sekta mar limbe mathurka mane ne oganda jo Kenya bende obedo kod yot e timo limbe ma kamage gwenge mathurka. Okoni ma nyalo mana kelo ber ne piny Kenya ka jo Kenya bende obedo kod chuny matimo limbe e kuonde malombo oganda e Thurka. Ningependa kuuliza Wakenya waje wajionee nchi yao. Mimi kama mmoja wa Kenya, tangu nichukue hii wizara wiki 3 iliyopita, nimegundua miujiza mingi, vitu mingi sana katika hii nchi yetu. Hata kabla wageni hawajafika hapa, wacha Wakenya wajionee. Na kama we uko Mkenya unanitazama na hujawahi kufika Tsavo West kujionea Mzima Springs, afadhali ujipange uje uone. Bei ni nafuu, nimeambiwa kwa shilingi 550 unaweza ingia kwa Tsavo West ujionee hii maajabu ambayo tulipewa na Mungu. Tumeona juhudi ya KWS kuhifadhi mazingira, kuhifadhi hii nchi yetu, wameconserve vizuri. Nimewapongeza na nikawahimiza waendelee kutia bidii. Jopuonjre maromo 130 mawuok e alwora ma Naibunga, Laikipia noyudo kony mar bursary maromo siling milion 3, omenda ma ochiw kaluwore gi sinani ma gisebedo ka giketo e ita koda rito alwora kendo duoko chien pek mar muya mar carbon ma osebede kor lwasi kaluwore gi lokruok chak kor lwasi. Omenda mar somo nogol mar jiwo oganda mathoth ne gin jopith mondo mi giter nyithindgi skul kaluwore ni thothgi ok thor tero nyithindo e skul. Jakom ma alworano Peter Kilesi wacho ni gisebedo ka gichwalo chenro mag neno ni girito alwora makare kendo duoko chien kethruok mag kor lwasi. Senta ma Laikipia John Kinyua okwayogi mondo mi giter nyithindo skul kaka yor golo oganda gi dhier kod chike machon machuno gi keto genogi mana kuom jambgi kende. Hawana pesa ya kusomesha watoto na watu wengi wanapata dropout kwa kosa basari. Mtoto akikosa dropout kama ni msichana anaolewa mapema. Kama ni vijana wanaenda kwa mambo ya wisi sababu ya wisi kosa kusoma. Kwa hiyo sisi tukaonelea jamii ikaonelea kama ni muhimu kutenga pesa kila mwaka ya carbon basari ya carbon fund kupatia watoto ndio kupunguza hii idadi ya dropouts. Siku hizi hakuna dropout kwa sababu watoto wanapata basari ya shule, hakuna kutoka. Wamama nao wamepata faida mingi kwa sababu wanakata hiyo puntia kwa kila mwezi. Mama analipo 500 wakikata upuntia. Sasa tumeona manufaa mingi sana kupitia carbon kwa sababu kwa kila mwezi kila mama lazima awe amepata hiyo atakuwa amelipwa. Saa hii watoto wengi wanaenda shule, watoto wengi wanamaliza masomo yao kwa sababu ya hii basari. Imeweka watoto kwa shule. Samani unajua wazazi hawakuwa na nguvu sana, lakini saa hii imepiga jeki. Watoto saa hii ni wengi ambayo wamehitimu wanaenda secondary wakati huu. Kwa hivyo sisi tunaunga mkono mtu yeyote ambaye anaongea kuhusu masomo ya watoto wetu, huyo tutamuunga mkono 100%. Kwa sababu masomo ndio itasaidia. Wazazi, tuwekeni masomo mbele. Ikanyi mwateke chendo ni marka gikacha nyakoro mga juangno wakituli weche gimana hiyo machuok kende kabangang wakini gikod kukumari hui kanyo sa chilo diamu chendo mar duol kachilo gi chendo maro imori diamu kawuono umemerikete mana kaira mogiti yawe elweta DJ Vic gichendo mara ngoma wake jera magrege kawuono en regio wake
Mediketi Ramogi TV. Nyinga Lydia Okeyo. Horithi Masani.